Anya laki din! Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday ti ruwar, ma'am. Sibsibo ka na dagiti masetas. Nasayat mat nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga rodan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayun gayam. Sagbaya mang idasar kayo ti kanan ni Mama, ket saludsudan nyo pa, no niya ti kayat na kanan. Mga no, reklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Ta saan pa'y mo't anak kariing ni Madam Loida. Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kit dito'y sala. Tapno makita yu adagos no makariing ni Mama. Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man iti dalan ko, si Juana. Anya ti kayat yu akanan. Ta iso ti ilutok, madam. Saanan? Bilin nga mindaser kan, ma'am, apakanan kayo no makariing kayo. Sa dino tayan ni Baneng? Aday ti ruwar, madam. Madama sibsibugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog, ni Baneng ti baon mo ditoy. Ang, Awanan tingam! Aramidam na niya ti bagbagak, tasyak ti bos ditoy, nalawang! wan, ma'am Loida. Unak tumot nga min ken kawana. Siyakla ang tikayat ni Madam Loida. Saan mat asyak tinangibaon kan ka nga agsibog, Baneng? Nimot Cesar. Ngem imbes nga agboluntaryo ka. Anya nga'y tinaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya, Baneng. Sa anak mat akasta. No anya ti impaaramid ti bosta, kat isumat ti aramida. Apay nga min aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay di kan aglibak, taam mo kunday tangay style mo, wana. Unay kan, Baneng. Tasyak pa'y ti dakas ita. Hoy, si Juana! Di mo disturbon ni Baneng. Nagadumanon nga bagbagam dita. Nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, wana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Ang, sa anak pa'y anak kapagluto, iti pangaldawan tayo. Anya Madam Loida. kalakit din aya, Juana. Kasla di mo ang motor aramidam. Kan may isa, saan kumot at trabaho ti aglaba, madam? Trabaho ni Baneng ti aglaba. Nalipatan yun samot, madam. Di ko namkit agpilpili ka iti trabahom. No kastamot lang, ibagakin ni Cesar tay katanda ka. Saan kumamot akasta, madam? Narigat mo't ngamin, no jak maaramid ti trabaho di balayo. Mga no siyak ti ungtan da sir kan, ma'am. Awanan tiyado payasaw. Ala, mapan mo alang dagiti murang iti silid ko, tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabam anasaya. Tanusan, amumon na niya ti mabalin ang mapasamak, Juana. Ay, naimbag pa'y ni Baneng. Ure awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon nak apagpupudutan. Ure awan matidakas nga aramida. Apay asi ka taglablaba, Manang Juana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Apay asi ka taglablaba, kunak. Kwa sir? Saan ka di at trabaho ni Baning taglaba? Wan, ngam awan ngamin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga ron aramidin ni Baning no si kamo gayam taglablaba? Anya kay lakit din aya, sir. Okay lang kanya. Kabaalakbang. Wenno, ni mamamanan tinang ibaon kada kayo. Ay, saan, sir? Kas iti ko nakitay, siyak tinagboluntaryo. Apay ngagbuybuya ka lang ititibay, Manang Baneng. Adda ka matgayaman, Sir Cesar. Itaman pa'y anasapang ka anagawin. Isalodsod ko tisong bata, Manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuyay titibay? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho yo? Kuwa nga min, sir. Anya ako? Imbis at tulungam ni Manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo ti aglaba. Day tagbuybuya kidi titibi ti pangpangrunam. Di mong tan ni Baneng, Cesar, anak ko. Siyak tinangibaga, ang mabalin na tagbuyay ti TV no kayat na. Mama, Dahil tatipod no, anak ko.
Sana bali, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juana nga ramidan dayta. Tsak magustuhan ti kasta, mama. Anya man ang tidakas ngay narabid ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adda ka di paborito yo, kadagiti katulong tayo. Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuy-buya lang iti TV. Katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Uwin angam saan na trabaho ni Manang Juana ti aglaba, mama. Agpadala ang ti sweldo da ken Manang Baning. Isu arumbang lang agtrabaho da adwa. Ay da, nagadumanon nga bagbagam si Kas Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya, mama. Sana nasaya at nga dati paborito yung ababaunan. Kasano nung maupay Jamaysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babaunan na mapagtalkan. Anya yung imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar? Inungdam ka numan? Anya laki din ni mama. Saan ko nga inungtan? Binagbagak lang. Isumati ko na nga. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, adda ti paborito na. Apay mata na ibagam ti kasta, Mano. Itay simmang putak, nadanunak ni Manang Juana aglablaba. Trabaho mo di Manang Baning ti aglaba, Manong? Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Juana ti aglablaba. Tabising agbuy-buya iti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din o sino tinangibaga mabalin na ti agbuya iti TV? Sino, Manong? Ni mama. Anya? Anya diar aramidan nyo diti pagtrab-trabahwak, tatang. Ay, umay ka lang magbisitaan. Juan na anak ko. Anya kay lakit din aya, tatang. Kasano na makita da kayo ti among ko? Sa pa-istrikto dayjay a Madam Loida. Ay, saan matsiguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam, at dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Mala, idisuyo pa'y laang di tatang. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pasar ka Eh, saan na, ma'am? Ay na, hala okay laang. Amangan nga no agungat ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day of ko ita. Malakit di. Pastra kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman naman ang Juana. Nasingpot mo't gayam ti bakla abos mo, Juana anak ko. Wan tatang, nasingpot da Ma'am Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kaslag pilpili iti babaunan. Uray kaskasano, nagasat ka lang ta. Tadalata mo ti mangisakit ken ka iti daytoy a balay. Wan nga rod tatang. No awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, ang mga nabayagan na pimanawak dito eh. Ay ewan gayam, kaano nga gawid ka iti balay? Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't nati umay ay di naman ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaano tatang. Ngam padasak to ti makisarita kini Sir Cesar. Ang mga nupalubusan na nga agbakasyon. Ay kawan nabayag mo tayo na saan ka nagaw away. Dapat bisita ni Juana Baning. Dayjay ka diti asawa na. Saan, madam? Atang na dayjay. Single pa'y laang ni Juana niya. Aya, Wan, madam. Husto tinangigyo. Ay, masaludsod ko man, madam. Mabalin matgayam tagbisita dito'y balayo. sino tinagimbaga? Kat no pinastrik ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta Juana. Sana nagpakada kanya. Madakit din pinastrak na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay.
Asino jay bisita ni Juana, Kiko anak ko. Ni Tata Goryo, mama. Isugayam da ni tatang na. Asino tinangi baga mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay. Mama, anya kay lakid din. Aya. Kanayon lang na pagpupudutan yun ni Manang Juana. Siya kinangibaga pastrikan na ti bisita na. Anya, kasano no agtatakaw day chay. Ay sus, grabe kayo mat mama. Kasla na singpat mat ni Tata Goryo. Saan mat nga aglang lang ang agtatakaw. Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si kamat mama. Saan mo pa imat nga amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit ding agtatakaw. No good, tikasta mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kang prutas iti kusina, banay. Saan ka pa yung na nakikinda? Inyag ni tatang ni Juana dagita aprutas ken natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Ah, kasta gaya. Isumot lagaya makasla organic. Saan kayo nga agungan, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang ken prutas? Apay ko ma, kit presko mo dagita anatan. Sayang ano maibasura. Sip-sip mo tay Juana. Agasam, taad dapay ti paprutas ken natang nakada, sir. Anya ti bagbagam manang banay. Asino ti sipsip. Ah, ay kwa. Awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang banay. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kani manang Juana. Isu asana nasaya at ngap apalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay, Baneng. Ka, anya ko maitano nangag mo. Amom, talaga napunwa na kun kan ka ah. O, di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang kasi kati paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanya. Basol ko ka de, no siyak ti paborito na. Day takot, si Kala ka na yung tinasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak aka na yung ti dakas. Awan maaramidam, no may papan iti day tabanag, Juana. Ti pinaka-the best nga aramidam, kat akseptarem langan. Ni Madam Loida tibos iti daytoy abalay. Kastagayam ah, daytoy ti maibagay kan ka. Anday ko! Ipatam ti buko, Juana! Ay, di mapaspasamag dito ay Manang Baneng, Manang Juana. Ay, pasensya kayon, Madam. Anya ti pagapamaan nyo. Agasam, agpinungot kayo pa'y. Apay kadeya. Kasanong mat ngamin, sir? Naapal launay ni Juana. Ngamin, siyak ti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak ngamin. Urayan niya di aramida. Kanayon anapudot ti ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dahito yan ti bagbagak. Kat papanawin yun aday ta Juana, sir. Managapal launay. No si kati aday ti sitwasyon ko, maragsakan ka kadi. Tawak lang ang mabambanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan Manang Baneng. Urayan tayo lang ni Manong Cesar, tagsasarita tayo. Dayta mama, dayta ti bunga ti dakis nga ramid yo. Anya kalakit din na ya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Una yung tapilosopo kayo pa ilaan ngamin mama. Amuyo ka din o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak nga agpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo, no apay anagapa da Manang Juana, gan Manang Baneng. Anya. Kasano mo ngamin mama? Favoritism ka. At dati paburam kadagiti katulong tayo. Anya nga ita. Napunuan mitten aji maysa. Ha? Dahil ti pudno mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya ti trato yo kan ni Manang Baneng. Isu kumamit ti trato yo kan ni Manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan ti riri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo manan ang mga nodamanan ti madanon mi nga gap-aba dito balay, inton malam. Siya kon ti makamu kadakwada. Sigurado nyo lang, mama. Delikado, nagpinungot namanan. Sapay nakapsot kayo, di yo idakabalan nga anawaan. Awan ti pagdanaga man ako. Nakaamiris akon. Ay, katkasta mama.
Saan nga minanasayat nga dati paburam kadagiti katulong tayo. Tatay tati mabali na pagrugyan ti saan da pag kinaawatan. Inulit mo manen, anak ko. Kasta manen, timbagam kanya kidikalpan. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pa ilang arod ipatarpulin, anak ko. Ay kat no kaya tiyo akat ipatarpulin ko, ta ibitin ko iti siledyo. Juana, agina na kapailang. Agmerienda tayo pa'y. Saan pa'y analpas ti trabahok, madam? Adda ni Baneng iti salas. Or-orayan nakatagigidan tayo ng agmerienda. Amangan no. Ay na, di ka madanakan. Saan ka nga umtan? No anyaman tinapasamak iti, lipatan tayo kuman. Agyaman ak unay, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin siyak tinagkamali. Katita, kayat ko ti makabawi. Jakon kayat ang maulit tinapasamak, Juana. Jak kayat nga aga pa kayo kinibanin. Napulaan tanda paborito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.